meilleures conditions possibles. كذا غدونا ونخرجوا بالمزيان القضيب إلى بلا التسنى إلى قدسن اليومنا الجازن اليومنا الشبحان الزديجن أكن الزديجت أكن الشبحان أكن الجازن ينخرجوا تدافع بالمزيان القضيب جي اس كا أكن الجاز الشبح ولنا الزديجت لا جون سبورتيف دو كابيلي ولكن إلى غدونا يلا سيدي إلى قدسون ينخرجوا يلا نقديشنا أغفلنا الكونوية الإنسان أغفل النظام et c'est à tout point de vue travailler avec l'équipe sportive pour gagner des titres pour le remplaçant de cette équipe, de notre équipe, et travailler pour mettre les moyens qu'il faut pour les supporters de la jeunesse sportive du cabinet qui essaient de boiter si vous voulez notre mot. Alors, في اللي تمزو قلنا يشفى نواجه هذا سمير القتل خاصة كبيرة إلا شوية بخصاص الصياغة الغالية هذا السفن هذا سمحان je pense que c'est une première dans un stade aussi prestigieux aussi important ونشوف ريليف دونك المعاون افوس بالتفوس وكمية خاص الصيف تاع كنتاكي قلنا لك مقارن كمية اللي تاكي تم النزوف donc il y a beaucoup de paramètres, il y a du stress, il y a l'angoisse, comment faire, il y a beaucoup de choses. On travaille vraiment d'arrache-pied pratiquement nuit toujours, il y a beaucoup d'équipes qui travaillent au niveau de la jeunesse sportive, c'est-à-dire pour que ce match se passe dans les meilleures conditions, avec l'équipe, avec les joueurs, avec le staff, et puis en parallèle, donc il y a d'autres équipes, comme sur les Amel Coaching, Amel Wilaya, Amel la jeunesse des sports, Amel les piquets qu'ils ont mis en place, Amel Coaching et Wakenya, تجلس الميليتاري دونك ذا دينا يفرجنا هاتي لا وانت هنغلط هاتي لا وانت السكسر لا معنى اذر سمحان اذر سمحان يتم الميليتاري لا معنى يوسع يلاق تمنين دي الدول donc il faut parfaire l'organisation et il faut s'améliorer il faut parce qu'après on va gagner en expérience on va gagner en maturité c'est vrai que maintenant il y a des choses peut-être qui n'ont pas de justificatif c'est sûr c'est clair نسالم ان شاء الله في اللي تلقات كازاتنا والسلام ان شاء الله في اليوم الكازات تختار المندل بكذا كواد ياسن ترفع في المنزل القضايل في شاك ان شاء الله هذه دو بو سبيكتاكل بن امبيونس اي دو بير فيكتوار